Pasalamat keka. Binyaning kalis ka rin kayang disipulo nga na tanggapan niya iti, ikongan, minum ko kaniti. Iting kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at talananggang tipan, amibubu para ke kayo at para karing sablang tao, banketam mi patawaran laring kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. In misteryo ning kasalpantayanan, inyangin ing gaganakan miyo igpa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebyan ing anak mo, daraon miya kaya kaiting tinapen ing biye at ing kalis ing kaligtasan. Lain ming pasalamatan kaya ka, ing gawa mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kaming ansanang misulusulo king katawan at dayang Kristo, tipunan na kami nganting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me o igpa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yatu, bamiganap yaking lugod, kambe ng Francisco ing Papa mi, i Florentino ing Obispo mi, i Pasiano ing Obispo Emerito mi, ding sablang Obispo at Pari, lalong-lalo na di Father Meg, Father Jasper, at Father Mark Anthony, ating malatiyong talasuyo. Ganakan mula naman ding kapatid ming pepayinawan at maninayang subling miye, ating sablang mayang nabiye. Tanggapan mo sa aking maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alananga, ban kaya biyan ng Maria yung Birhen induning Diyos, kambe ng San Jose, ding apostol at ding sablang banal, at tinupad kimbal mong kaburian, king kakabaning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatanang Hesu Kristong kekang anak. King kapamilatanang Kristo kamben at kaya, igpang mayupaing tuto, kagum ning banal Espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alanangga. Abi-abi, may kakapatid, meto nga pamilya na ning Diyos, ikanta tayong panalangin na tiro na ning ginutamo.
Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawod mi, ban king kasaupaning kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan, at maligtas kami king sablang kaligaligan, kabang maninay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatan ng Jesukristong kaya kaming talapangabos. Uling kekain karya, ating kayo ating ligaya manggaman king alanangga. O Ginoong Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sa po babalikdan din kaya kaming kasalanan, nanelawan mo yung kasalpantayanan ing kaya kang Santa Iglesia, at pamayapan mo po ang bilugan agpangking kaburian mo, ikay mabibiyan pong mag-ari manggaman king alanangga. Amen. In kapayapaning Ginoo manatili sa kapilanman kaya kayo. At kaya ka antimorin. Pakita mo po ngening may kakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kayangan. Kapayapan, peace be with you. Peace be with you. O ning ginutang Jesucristo, ing makaibi tune kapayapan at kaligtasan kaya katamungan. Tanggapan tayo uling nuwan lading mayaws king apunan ning kordero. Ginoo, kumatampang tanggap kaya ka. Dapat agkasmi nga mano mo at kumayap na ako. Katawan ng Kristo. Amen. Para king organisadong pamakinabang, tukyan lapuring si GCO Asharet, nung nuka rin tamo po maglinya. Baydahan niya pamarin po, at ala na pa pong sasabing amen. Salamat po.
Manalangin tamo. O Ginoo, iti sanang sakripisyo at pamakinabang pagkaluban na king dake king kakang biye. At so pa na kaming miyatad king lugod mo karing sablang sulok ning yatu, iti adwan mi king kapamilatan ng Kristo ang Ginoomi. Amen. Luklo kayo po sagli. Announcement po. So first Friday devotion to the Sacred Heart of Jesus. Kukumbiranda kayo po balang Biyernes ning bulan. Ang po pa lalong-lalo na ng first Friday of the month. July 7, 2023. Pagkatapos po ng misa ay babalik ang Holy Hour at benediction na pangungunahan ng mga EMDC. Narito po ang ating schedule tuwing unang Biyernes ng buwan, first Friday of the month, 5 p.m. Kinaryo Kangapong Mama Kalulu, 5:30 p.m. Misang Batiba ning Sagradong Puso ng Jesus, 6:30 p.m. Holy Hour and Benediction. Kadwa po confession at HRP, balang Sabado atin pong confession, the Sacrament of Reconciliation at 5 p.m. only, hanggang pong 5:30 only. So alas 5 hanggang pong alas 5:30 ninggat panapon. At katatawlian po, tayo kakalingwan ng kakatamang fundraising sale at patio, at intamo pong bayong lutong dinuguan ang popang sisig bangus, ang popang sabon na paputi. Lawin nyo na po, miyaliwanan Basta tinga sa sobra po, babieta mo nga keng restoration ning kakatamong pisamban maragul. Pasibayo po, inyang Biyernes, milabas sa Biyernes, gimpananda, king kakatamong parokya ing first youth night of prayer and worship. So kanila po niyang Biyernes bengi, 7 p.m. Then pong dinatang alos 200 youth. So tipunan tala po rin kakatamong kayanakan nung ating kayong anak kayanakan pa. Then pong last Friday of the month, atila pong youth night of prayer and worship keni po Bangkanita, atila pong agawa at lalo pang milapit kinga pong Ginoo ding kakatamong kayanakan. So nga ko po, sinabi ko na, kailangan ing mabiluga pamilya, makasuyo kinga pong Ginoo. Pengari po, ikayong pengari, lalong-lalo na, ding kaya kayong anak, iyan na joking kasalpantayanan. Abi-abi kayong sumuyo kinga pong Ginoo. Ban kanita, abi-abi kayo na naman, miyabe-yabe king ligaya banwa. Keraklan po karing miyasawa, keraklan, ding misis ila pong susuyo. Potang muli arugo yung babae, ing mister manenaya, potang kayo uling yan naintindihan, potang muli medyo medisoras yan. No karing kabat, nga na, pilalang misang sinamban mo, nga na, ning lalaki. Pero ano pong pareho lang susuyo, alang problema, niya sana pakamalang kong kapatid, sumuyo tamo kinga pong Ginoo. Balo ko mapagal, masakit, pero akalingwang keng sinabi na din keng tutuking Domingo, para karetang susuyong may pagal, nga ng Yesus, pagmasdan niyo po nga na, lumapit kayo kanako, ikayong sablang mapagal na at mibabayatnan, lumapit ko kanakon, dinanda kayong kapainawan. Lumning Ginoo, kompleto ya po, agyang mapapagal ka para kaya, sana ka pa mo rin, lumapit ko kanako, ikayong mapagal na, oretang mapagal. Ayan po, magkanano laretang mapapagal,
Pero hanggang ko may pagal para kaya, lumapit tamo kaya. So ini po yung ebanghelyo ken daratang na Domingo ne. Kaya kayungan po, dakala-dakala salamat, king kaya kayong pamanyuyo, king apong Ginoo. Talakad tamo para king final blessing, ing Ginoo manatiliya kaya kayo, At kaya kan timurin. at bendisyonan na kayo ning malugod a Diyos at ing kaya kayong pamilya, ingig pa, ing anak, at ing Espiritu Santo, Amen. ing Santa Misa mi daun ne, umeta na king kapayapan. Salamat, King Diyos.